Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta. Dipureng Bongham High School along observation of wall no tambaku pu athe PNC Aruni Phaithongke Raisi Arni Kadokavi students pen Dr. Kailas Misra pen Mesen pen Raki Kecho atum aphan Horduma Biri Mongnangni Athemala ke Kensara ke so Longlok jila pen Munit Achethe Dinglenji apota Achethe Thihekji pusi Than Pachinipon Lapen kaninje ponthuke non malom osomar api apoatum osomar aphanki duma hor biri mongri pusi thanji sitame api apo abangke arni bangta hor kangri biri ke mongsido lasi lason lepute ili api apoatum jongsi seun e putangte esomar aphan ko sonlo ke thanpo lasi ili tumpen kechoningri ke nangli tum api apo kachekrong atumta lahai rakia hormu sera nangli tum asomar akai ke mesenje aphanle bor inon pusi ningjepon lapen labangso a program ke Karbi Anglong det kali pirthia longda pathiklo lasi kadokabe akheta ningchibi akenang sotlo lasi nelitum aphan kali nanglitum asomar ke mesen atowar kedam thekje aphan lapen loke charli anat kapaprang thekje aphan lo pusi choningri pedopon Lapen labang so amaya long alohiaman pen kachetong dun Dr. Kunabhina District Model Officer lapen kaprekatum chetong dun. Dipu pen Dorsing Tongbi Karbi Anglong News. Yeah, tobacco is the main cause of many diseases, specifically in India and in rural due to unhindered and uncontrolled tobacco use. And it not only causes cancer, it causes a lot of diseases. And today we are conducting No Tobacco Day in the school to provide an awareness that tobacco is the cause of most of the disease. Please refrain from starting tobacco. The school students are chosen because they are the future generation. They will replace the new generation, the present generation in a few years. So if we can drive into them that the tobacco is very bad, so this message will go to the media, to the family, then to the society and to the media as well. And ACCF, Assam Cancer Care Foundation, is the organization which is providing quality cancer care in many districts of Assam. It is a Tata Trust and Assam government's initiation, and here the patients are being treated mostly free of cost. And we not only counsel, we give them palliative therapy also. And so this day we really feel proud to represent ACCF, because ACCF is the forefront of giving knowledge, sharing awareness, creating awareness for cancer care, and also not to smoke, which is the main cause of cancer. So, would like to know your name, please. I am Dr. Kailas Misra. So you are being here as a doctor, or a physician, as an organization person, whatever? No. I am not as an organization person. Actually, I have come to create awareness with the people in collaboration with the district state tobacco control department. So I am a guest here. सरकार से अनुरोध करना चाहता है क्या वो अभी तक ये तंबाकू और सिगरेट अभी तक बंद नहीं किया है? नहीं, ये तो मुश्किल बात है। ये तो हम तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि टोबैको सेल बंद हो, लेकिन टोबैको की सेल एक और टोबैको की प्रोडक्शन और टोबैको की कंजप्शन एक कैच-22 पोजीशन वाला है। मतलब हाँ ना में रह जाता है, क्योंकि टोबैको गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन से टोबैको कंजप्शन बंद किया जा सकता है। और अभी भी जैसे आप देखेंगे पंजाब में हेड एंड नेक कैंसर 0 है, क्योंकि वो लोग टोबैको यूज नहीं करते हैं। तो ये मन में भावना होना चाहिए कि टोबैको प्रोडक्शन हो, लेकिन हम टोबैको एंड पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द नॉट टेकिंग or not indulging smoking or other things which really causes health hazards and create problem for the society. Baithalangso Municipal Board Town Committee atumpen PMAYU ahem aputhak awareness program asai kedengpon. Wothalangso constituency angkang Municipal Board Town Committee atumpen pini serdihu naklam auditorium hall along PMAYU ahem so aputhak chirok tongomai kedengpon. Labangso along Wothalangso Municipal Board Town Committee Chairman Chandra Singh Ronghangpen Mai Chari Ponsi Mai Pangcheng Ponlo. Labangso along Aluhiaman pen abarim EM Sarimbe
BJP Duaramla constituency Amaipu, Khorsingbe, VDC chairman Gojen Krupen Chenglok, ward commissioner Atumanta Chitongdun Renti. Jasimet pen pini labang so amai kedeng pon laki PMAYU ahem ke longdun tang pen kitang te doan setami ke patang ponji aphan lapen nonakimi ke longdun atum ahem puthot kikim kerang pon thuji aphan si chingki chethan po. Wothalang so pen hemari bongrung Karbi Anglong news. Lalo pini dak wothalang so municipal angkang aru non Pradhan Mantri Awas Yojana PMAYU laso second DPR laso hem kitim kara anjipu awareness program ini kado gobe benefits mana itu laso program mana first DPR gitu bikin tangan atau mangke arona tengpen mangke nitum mangke pialo don pa law and order ari deng si dolo don pan pa to ne ke don si ba kai sab ko tang te picho pechat mangke non biru yang bong apon je an ante pini bang don kan si long pon pini bang ini non state la pen central la fan karile sa teng kan kulote 306 am do comment 306 beneficiary comment tu kan si kem kerang cheng point la ba kem kerang ke cheng ke pen absence sidang ni tumbang ke on hole picheng lo lasi non pen absence kon ni tung transfer la lasi non aru yang bong tan tang peng ko la su ek le ma long nang tu ma check lo ba ning kan son an nang bong tang ning pula son do mang tu mang bong ene apor ke non bari kha por pen nak 90 days support pi jalo chetrion tang Chenthong MAC ke paro aruni phai thong ke prai siani pharchi langso rongarak chenthong artu ke thom chenthong artu lapen nong ke da artu lapen nong pli artu chenthong pen porongara kalong ningkan kepen iphong hawar hapat than thili ka chepa meji aphan chongkong rongker karkripon kurusar hemari rongphar singki langso rongasar ari deng pensi than thili thokjer ponlo bangso chongkong rongker karkli along Chinthong Mondol BJP Amaipu Samson Rongphar Sitami Chitongdun News Text Report Karbi Anglong News Amun akan kami set hitung la Chinthong awar an hitung klaim ke dam kami senji lapen ke dam tiu kutu ko ve chutam mesenji chukhi chutam kutu ko ganta mesenji la ene karti ko tiu amun akan kelang ate hitung chang hitung jadi tai juga bangke mesen amun akan ambeng ang karti ko tiu ting ठंडा कमे है कि थोड़ा नाम करती में ठंडा खाजा चलो Amri constituency Putsari Rong Hangarong community hall along Aruni Phai Inkoraner Kebani Karbi Honghari Amai Kangnipon Amri Karbi Honghari Aropen Pater Piponsi Putsari Rong Hangarong along Karbi Aron Barim Kepater Thibji Aphansi Mai Deng Pondo Laso along Mai Phu Sarthi Kramsa Pensi Mai Chari Ponsi Mai Cheng Ponlo Mai along Aluhia Manpen Kachetongdun Mojasing Be Amri Mojadar Krishna Teron Duaramla Mojadar Dhoniram Teron Central Committee KHA Longkisar Phangcho Central Committee Advisor Lapen Pinangan Rong Saratum Chitongdun Si Miss Senpen Bangso Mai Pichunpon News Text Report Karbi Anglong News